E kublay ya pi waro, ki kubor ki wakwa open snyao chapi, to ki kubor was nyar ai, wa meling ki kon ya kabay upa yongki, ki wada temen, hadin wada kurim ki. Te tons dangi cha ki kubor. Kawi na ki jingjia, kawasnya war ai hadu kate kawada bu ne post da u IAS officer ha Twitter. Wapen yap utemen ya kakurim yong o, depte au penda o ya o de haradang. Neida wasnyaw si ktang u wa mem u wan pat ki ngut ki kon u yaki, daslem bha ki por. Kani ka post, kawada post da u IAS officer, uwatip pertuit kam u avanish sharan ha katu kasngi Wednesday, daklan bha ko upor cha ki internet wa ki social media. Ha kawa dapen yap utemen uwala nyaw pausan snem irta, uwada yo pension, ya ka kurim yong o, depte ao, penda o ya ode, haradang. Ya ini ijia, dajia i hanong ba jarkan. Ida wapenman ya uni utemen ule o yakam kini ki kamsang, neida wasnyaw si ktang warao, waisnya wajar o, neida wa mem uwan pat ngut ki kon u yaki, la prasnem. Hajrong ini ijia iwasnya warai, neiliang u IAS officer daong u, hado kadwonsnya warai, ya kini ki temen chijur, wa ile kini ki kon, wajngai sang isnyaw ki ya kabay upayong ki. Katkam ki report wadayo, daong, wa kini ki arngut chikurim ki wada he irta, dasnyaw langam snyaw dio mensin ki, way dasnyaw si ktang ki, ye wa meling ki kon ki yaki, ha ki prasnem wadalay. Kamte sa irta wahe, da wajar iman isnyaw yongki, da poy cha uni upot wasnyaw si, wada tenyap u ya kakurim yong o, depte tenyap u ya ode. Kam waman kate, hadin wada dep uni u IAS officer upos ya kani kakubor, da bon bha kibru wari ek, namo wapen snyaw ye mensin snyaw diaw yongki, ya kini ki arngut chikurim, ki wada cha e beng, ha ki ngut ki kon yongki. Neiliang usukanta jankar, daong u, wa hadu kat wonsnya warai, ya ini ijia, mendasnyaw ne yu o, yakam kani kakubor, ne yakam ini ijia, snyaw si ba o, way da kerpat o yawaro, uyamaya ya kabay upayong pi, kiwa da penmi pertaya pi, snyaw ba, pat yu sumar sukher yaki, kat wadang impi, heini hasla kandaw pertay, kamte don hi, yo pi, ye suk hejing imyong pi. Neiliang u Prawin Tiwari, daong u, wa katnisngi, dabun kibru, wa emjing yato, bah kapoysa don hi. Katnisngi, dakela iman ilong kapertay, mto de kamnachwa. Wa ile meling kibru, wa ye waman ki katni, to du ne bah kabay upayong ki. Te kipralok waro, kwa o upensnyaw chapi, wa mhoy uman i kam kite kibru, wa mendahe i, dayi i uyin, da ki kejat yong i, te meling lud i, ya kipor, wa ba wachdo kabay upaya i. Kipor wampunang i ule i le, kipor wadang emkam i, ya kabay upa. Kamte hap yakan mo i, wanangkong hapen biang i, ya kabay upayong i, kamtam mandahe datemen ki, de emkam ki, ya kikti yarap yong i, hap yarap keliang wan i, da i yaki, kateto kajing im wasakiet, kajing im wahok wakhoj. Neibha ladale ben i, ya kitri wakha iwamut, le ben i, ya kiblay. Kapertay man ko kawasudong, ladale i ye wabha, uyo ile ye wabahi, tangwa ladale wan i ye wasi,
uyo ile ye wasi hi kam waju ongki ha kakten pareng what you give you will get back hado kat once nem don hi u im I ha kani kaperthai chong wasa boin ru phau nyau phau phra phau mo chispas nem kamte don hi te to le I daki kam wabha khamtam mhoi umling I ule ben I ya kitre wakha kiwam yo bon tali I khnang wa yo yo hok I nabru hablai te do kini don hi kiwakwa open snyao chapi e khuble ye phi woro snyao bha ye subscribe your new channel khnang wa yo pten cho cho phi yo yigi khu bor wathame khuble chibon